icyorezo cya SIDA kiracyahari kandi kiracyari ikibazo kibangamiye ubuzima rusange. Niyo mpamvu tugomba twese gufatanya kugira ngo duhangane nacyo, ariko twita ku rubyiruko by'umwihariko. Ni byiza rero ko buri wese agira uruhare mu gukumira virusi itera SIDA akurikiza ingamba zitandukanye zirimo kwipimisha virusi itera SIDA kugira ngo umenye uko uhagaze, gukomera ku busugi cyangwa ubumanzi mu gihe utarashaka, kwirinda guca inyuma uwo mwashakanye, kwivuza kare kandi kwa muganga igihe ubonye ikimenyetso kimwe cy'indwara zandurirwa mu mibonano mpuzabitsina, kwirinda gukoresha ibikoresho bikomeretsa umubiri byakoreshejwe ku bandi bantu, kwisiramuza cyangwa gukebwa ku bagabo kuko nabyo bigabanya ibyago byo kwandura virusi itera SIDA, kurwanya kato n'ihezwa bikorerwa abafite virusi itera SIDA, gufata neza imiti igabanya ubukana n'irinda ibyuririzi hakurikijwe amabwiriza n'inama bya muganga. Irinde kuva ku miti kubera abagushuka ko bagukijije SIDA binyuze mu masengesho, kwirinda gusama inda zidateganyijwe. Babyeyi, barezi, namwe bayobozi muri rusange, mukwiye kugena umwanya w'ibiganiro bihuza abana n'ababyeyi ku buzima bw'imyororokere ndetse no kuri virusi itera SIDA by'umwihariko. Twese hamwe nk'abemera Imana ni inshingano yacu guteza imbere ubuzima, dukumira virusi itera SIDA n'izindi ndwara. Roho nzima mu mubiri muzima. Ubu butumwa mugejejweho n'urugaga rw'amadini mu kubungabunga ubuzima RICH ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Global Fund.